Halapaini tu ka whakamatala, hona ni whiroa mai whaingata, no noa tawa ke whai ana, me tatalo moe o tu hei lala. Halapaini tu ka whakamatala, hona ni whiroa mai whaingata, no noa tawa ke whai ana, me tatalo moe o tu hei lala. E wisai, whakapo, a maasi mohono fuloto. Ka neongo, ele to, na maunga ki e tai pono. Na e toko, e whanua, e tupo o hapai ki o lunga. Ke malui, me o lunga, a tonga nio whai o tupu o tu laina o tu matanga, matakau no ve ka whakautanga, matangi mari e ko maua whaanga, o tu kalonga luko e hake anga, o tu laina o tu matanga, matakau no ve ka whakautanga, matangi mari e ko maua whaanga, o to kalonga luko e hake anga. He wisai, whakapo, a maasi mohono fuloto. Ka neongo, ele to, na maunga ki e tai pono. Na e toko, e whanua, e topa o hapai ki o lunga. Ke malui, me o lunga, a tonga nio whai o tupu lele a moe mai ko mokotu, ko e whangelolo a halai walu, sia ko ka whoa alo i talau, lo se o whatai situ a o whatu, lele a moe mai ko mokotu, ko e whangelolo a halai walu, sia ko ka whoa alo i talau, lo se o whatai situ a o whatu. E wisai, whakapo, a maasi mohono fuloto. Ka neongo, ele to, na maunga ki e tai pono. Na e toko, e whanua, e topo o hapai ki o lunga. Ke malui, me o lunga, a tonga nio whai o tupu. Ko kor ke ho fa mo he tal malo fonua ka mai nga he tal fata ko dobe o ku fa fata po at me proclaman ka ta mo fa mari ko ni ke fa ho ko twai ai proclama fat fonua fo ki he a honi a ku malo mo ta mai a honi be a malo nga he nga we ko dobe mo la wa fa ho ko mai me apina a pa me fata wanga ko ngole re to pe ta proclama ka ting mo tolo a ki apina tata fito ki he hili ko ia ai proclama fili ko ia ta fa rea ai paremia ke ngahi lakanga na lawa ki fili i he whadaha wharearea mamahe koe nei whahako ane a fi. I he ahoni whaka ko mai whenga maari ke i heni bea mo e Paula Piven Piukala ke whahako te tau prokalama ko ia i he ahoni ka ko whiwhi ki tai lelei ai whahaka i he laini pe mitonga ki ke ma whahako atu ai prokalama ko ni Piven malo tau mau e ahoni malo e ngai lahi pe mitonga lawa foki ai fili ko ia au paremia ko ia kita ta ke fonua ta fa ka ko mai ka mo fe ha ke he osi ai fili paremia pibe
Malo picholo malo mo fenga mali. Kore te piki hu fanga te pe fata. O tu igo. Ai lai. Malo ko ke very peaceful pe ke xixia pe e o se fil pare mi ane. O imagino pe ka we. E ko fare a go e fa fetu taki mai go ni ka po me ko ta ore fa ma po tsunami na o ne asi ai ma fuye pile kake o anga pe ko ta fa ta no solo per Puerto Rico sto mo to nei na ke ho ko to aku mari ko ia Amauki ya pe ke pe o se le poitia ne pomba ke pe ko ke fie pe ko tari pe ni o se ta o ga ma ka ho ko te sameliao ho ko te ki ya we ka ke taki mai pe so le ta programa ka to fa marara te pe ko mai me ko nei o haki na kwa malanga foi fia quando taki ai ko tu Koe mea mahuinga foki ai lava koe ai whatongia koe Filiparemia. Pea koe pake kua mata mai me ngahi fika. Koe ngā mahuinga pito ai tuunga koe kui ai. Lahi foki ngahi tala noa ai a moe puipuitu. I osi koe Filiparemia ku fia. Mamahi pea kei vare lau pea ku hangai koko ku hongo mafasia pagulahi ngai feelings pagmoni pe pagwai ke whakalaki hataha mea ku hoko ko inga he whakatatau pe ai ongo pe mo i he mahino pe mo ngai mea ku whai ke hano tau kawei ka pau ko mea ia te tau kawei te fia ai pa te fia pe pau te tau kawei ki ta mea ndaha pe ku pau pe ke te mamahi ka ku tala noa whaki ngai fika na ku alfo ki wabau Bel talange ke kakai. Koe oku te oate fika me heni. Ke fika ku fika satellite pe ka ku lepe makohi pe mawau. Ko te oate pe fika ke whahaseo ke. Pa oange a fika ke tahanima. Tahanima ki he tahataha. Pea o hao ko au mai koe ki no silani. Pata polo kalama. Ko fuli hai fika ala kere vai o tahao no aeke kai hongo fulu a whawhanua. Pea ka te whukera paki hanga ko o tūsi mai te paki tala mai tuku ka o ato ai fika totonu. Tahao no whawhanua kai hongo fulu aeke. Pea o se polo kalama pea danke kai mahalo ko u fika ko na o atu kuia. Tau whai ake pai fika ko ni ko mai mapofonga. Tahao no whawhanua kai hongo fulu aeke. E ke tau te pokalama te tau toku fok mabe moni te he taimi koe whae whiri. O wakai e fika koe. Pa koe exec fika ia koe foi fika to tonu pea. Me he aho koe ia ke he whalaite. Tokonaki sa pate ko fu aho lahi ia ke lava e upikari liu. Koe ngā he e lava pe ngā whetala no aki he tokonaki e lava pe sa pate. Ka koe ngā ne au ke moni te. Tu ma upe fika he foi fika pe koe na e whakaosi aki e prokalamana ke o mai tahao no. Hongo fulu. Ko ngai ko loto ke eke atu ka te koe o kai ke hanga we ni ko ngai whakasate lai te hanga ni hanga me ni hanga ko o tua mo tangata ko la poko wa balo e fika e piveni o tonu au pito pa ko ni ko hamena hoko piveni na e tonu pe hai fika na ke hanga o mai hianga ngai aho ia na ke hoko pe ale ai Kaya bego ke moni te no fo pe fika na ke o mai. Foi ai no ai o dia.
foi ai aku foi play bluff pe aku ya. Eu matu ko ke bigolo to alere ko ke fata gos. Dan au fita kaya. So I was calling bluff. Ngawe hona wa tamai. Foi me fata mai matu ko anticipate au ngai energy o universe. I was basically calling bluff. Solo ko peke taki analyze pe whakaukau go. Ko pare mea na os whao ia kato eke. Was for him to take, no need to do anything. Alpe a mohe hao, alge loto, alge ke ngā aue whoki mohe. Kai whe mau e ke totoro ole whakapouri. He tua whare. Ke ne toi whaiha mea. It was all in his pocket. Safe and secure. When toki hugo e ngata. Hugo e ngata. Ai koe mea koe kuna pio. More. Ne whi mahari e pia. Tamai mo iwi. Hugo e ngata. O ngau e wana atamai. He ka pau te ke kai fua kau tau si. Opo o tua. Te ke lava. Ia koe whainga mepe. Ai nei kai ke ufu hanga mai. No ea peke honi e te mai he kau kai commissioner. Pe koe nai aha o hinga. Nai hanga he pare mea tuke ne tokone mea ki tua. Nā ui. Ake ko maua loa o te hepe ke mahino ia e mau. Te kai ui. Ai ko mea koe nau. Wawe o whenau ai. He koe ne town follow ane koe ko ia koe town follow ane koe ki ngata. E ke mai he kau hai commissioner ka. Stu wai whai pehe ai pare mea. He kai whake lava hata hai a what o mahino he ngau e ngata. Waria hu hole. He koe ke he kai tawhaki. O ka ule mai tau tua te. So sad, very sad. Ai nai osi uka pau ko te whatongai nai ui ake koe ai to paloti. Ai nomination ni kau mo misika ia ai saini. Okay. Ko kau whafofonga ko toa kakai me ke mi ko sia si. Na nau whenga mai ke mea ke nau tūwhata. Asake. Ki hawe ne kai whoke interest au ia he ai koe ke whata o osi. Ai ope nau, ai nau. Nau, kai koe ke he koe anga koe tu e polo kalama. Koe alu ki a seria o saini. Ai MOU e whenga mai whangia miliona. In the next 5 years, ai tokone a Australia, AFP ko Australia, i he Pacific Police. Ono tiu e kau police koe Pacific. Peo whoki mai sila, peo haa uai au tanak tunga e tahine aho hiwa, tanak tunga tahine saya a tahataha, peo tok whoki mai a tahawa, pe koe a taholu, ke whiri a tahanima. Nama os kakato pe motori ia eke. Ngai ke a upe ka he ko dai mene na mama he ai ne o sala mai pe wai ai tu ni o solusi ni ka tama fo e tu ku mau ki tu. Ngai ke u na ko wa be na ai me ko ka u tang pe o. Te ko ka pe mo to he pa ki ata mai ko ia eke. Naka yo mana kia uia. Ai ko tai ngai nau toki si tua alu pa to arango ai suspense ni. Ko more uhinga lele. Akamata leo ke usa species o ke ai motive,
O kamatare o fai ke mai. Fai ke mai. Kia tonta pong full mo wa tata. Ke mai ka misika. Ai whakau gonyo nau hanga fotutu. Highway. Ai po ku poki mai go ki ai forget ta polo kalama. Ai follow on my to support. Ai tutu ni o suspension ni ke wa longo ai ka kai. O ke pai ki fisi. Mahino ko foi now no for o vei uai. Mai o si katoa e kau o politika rena nau tui katoa ki ai ka uai au. Ko mahino ka te uai e engineer ko no makatunga o ngai whaipa o evil nature lau mari evil eu ki o hake ma fe tu taki rewa kore mai rewa e wata taki o foki mai ma si o ke situation ni he tu ko ni o ngari whanongo ai ko ena nta mai wai kai mea ngari whanongo ai pare mia ia ki e ongo e tia pe fitu taki ake pe mo minista ko le tamai o ku ne ongo i pe o ku ke ai anga tu kure vai ana tu ba ka foki mai na mafasia ho kuloto foki mai ko ki tai mi ata ki tai mi no foi mo família é pouco né o que pouco a frata é mo tonta mo por eu tata o aí noi go a tu unha toton pois o engineer na fai cao é o make big decision tama o aprile o mahino e ka ke whakasea i wa tahaya ki ha whakataha e kabineti ba mo ka tamfo ai wa tahata ka ku whakasea to mata po full o whakahoko mai koe ka maua he aho pure lulu o mahingoa ki kaupe kautuku pe mau ki tua kaupe ma ki kaupe houtia hange o ki manuki hange o ki sound insulting ma tui whaarea ka koe ka pau ko ho mea ngā we o puha mea ngā we koe haamala e ke turiti koe mea koe tope koe whaiwha ka pau ko tau ke i koe sela pe e ke turiti koe taha koe tope koe pōpula hea hange nei ki ongo ka maua hange maua haki pōpula e koe ai e mawange o whaike hange o something whanau mai tuku maua ki tua ka maua ke mauti ake te how do you operationalize it? Porque pe una que ata mai lere pe ko pe uma que ata mai lere na fa ke konga piven he na fa ke konga na hoko he daim go na fa malanga ko to ta phofulu na si wakai ki ai na ne pe he fa bito ai paremia unga ka sa ke na ke paremia fa ke ne he daim go na mo fili ai ko hinga ngai hoka tau a ba ngai fa matala ko tuku he social media tuku ki ai ka whakalongo pe ai ka whi kongai na aku
na kuno ko whakau ke ai, na e whakalongo pe, na kai ke lea, ka whakalongo pe. Taimu na ange whainga maari ke malanga, ai sa ke koe kantiteiti a whika ulaki na e hulaki whahuki loto. Na tu o ua e ne refer ka koe. Paka ongo refer ko ia, na kai ke whakalongo he taimu whamagana, ni lea rewa o refer ka koe. Taimu na talanoa he reform, na ne refer ka koe. Paka uwha malo ke minister kui ne heni, na ne whai. Taimu na talanoa he lulutai, paka uwha malo ke minister, e tu o ua mahalo pe to tolu. E ne refer ka koe, ai ngāwe le lei, na ne hanga, o kui he kau palangi ko acknowledge. Aina ne hanga o acknowledge ai ngawe le lei na ke whai. Ko konga na whakau ki ai, ka pau na whakalongo pe ho mo lere mai, pero hao mo ki whare area ke ne whakamalanga ko candidate pare mia, pa ne hanga ia acknowledge ko tu o ua tu o tolu. How did you feel hewe taimi ko ia? I didn't listen to him. Ebe wau. Nage moe koe. Ebe wau. Whakakau au ia ke kau whakatau hosi. Whakakau au ia pena anga whe nau whakakau wa makatu ngai ni e ne whakatafe mono. Whanua. Mena e nofo wata. Hidi whanua kia. E kono moni. Whinga mai ia he. I just couldn't understand by high in colo. Pakai yung mahino ya we by high hinga. Ato ata ko full. Ha me fa puri. Kapau wa me au. O ha ke media. Fika wak mo mau nga. We ha me wa ke te. Whakalongo pe. Ke ko mahino ga we solo. O kapau de mo mahino e ta no asintasi mo ta no go e ngata. Mahino pitoi. O feina pare mia. E ko hanga ko lau ne o sfao ia e ono kato. Na nau o smao pe tahao no ia nau tolu. Na kai pe ke maa fika ia whanua. Na o sta mai pe whanua he tau whenga ke holo moi. Papa heka i o mau e. Ai lai taha au whanka kai heka i te whiri. Na o stilo eo heka i ke mau ia. O si ilo au he gai ai ko hinga ko ke ilo o ko nga pehe tala mai hata lo si kiri he ko nga whakau o e mau ko mau tole ka ne tlo tonga o mai be fu ka fu fo to ko fitu tana ki mai ke ai to ko tahau ai o sto ko tahau ai ai ko ne ka yo no fa o palo pare mai pe unu ki fe pe split pe unu fe ho ki ho ko he nei last time i he no forma pe pureanga ne ka ko hami e na mau hanga toka ngai kina me e na toka ngai kina he tai mention ne na fio ai ki au o si safe ai pare mi ai e kato paisa oike pena was kai ko pe ko ilo na kana wasi tu ia we kai vale ka sa mo me ke no ke fa humana dominations kai ke pa ko foi ensinia lo tonga ko fa pe no ke to fo fa ta was na fo na toria fa ngata ta pune ki foi ke mi ga sa so va ainda tau fana i mo maua ia te nau whakau e nau ke wini pena kai ke ahau te whakau au ke he osko e nau mena e whai mo mahino e kau ke u whoki gana kai ke u te ahau whakau au pia o sia tau evil e ko kuhanga fua tau ai evil o e engineer o engineer mo lau mali e na lalanga aki ai ko na fata ko e fute pu levolo se kata ko ai mi go fa no ai
os não faz fitina mai o bloco ali que é o dona o está por tala noa go pago na ai mai go no ai go tan ko tanga ngali whakakata ki motor o I mean business au pe atu le even ka pai tala mai go fili go ki he ke u kai e fute pulu e te u fili o mo o tala ke u kai e fute la ka rau ke u kai fute pulu ga fa haufi ai fonua me he evil ko ai go fingan no hanga mai no that my choice is not about people versus noble. My choice is about lesser evil. Peka pau o wau ki hono kai e fute pulu ai fa haufi fonua then this evil is worse. That's how I see it. And then you know how you behave or my racial line behave. We see where go send Daile, because Iraq, go Iranian. People versus nobles. How my be evil versus lesser evil. I go kwanga e finger go get my no. I go how ugly I find a kau ke form hapure ke find kai ke hok solo na ko me ko ta na ka fa to hai na fa kau au mantu ko toki kau en he foi fili lahi o fai foi step for Owen kau foi step ko ai quan tocca cazzo ne foi ste puta le ku I fare area na o bare we fare mai go ko o ku ga ge fai fa fo cavaia ki mo o mau fili ai pare dia ai o hinga le ga go ge ka o hinga no ai sol he ka ge ke tu yo toton ke area ai pare mia I tu a he fa po uri mo whakapuri ai paloti ai go chio o hanga ia o nau tuange pe au ka go kuinga o hake au ke alu ke whakaukau go tui e toko ni eni e continuous improvement ai I whalere I e whonga ngau e to'o au pito ai ke uraki o mai pe koe hange koe mamane a vi fo mo lais ono whakafuakawa I ki mautolu kai lava o riliu mautolu ko fare area e ko kupni manoa e ko instituto ne e fanofo he tui o pau ke fanofo he tui ai pare mia me he au me mi pa fili fare area iri hono fo tu watu e fare area ka ke manantoi na takamata ta he wafe o wa na timani ko pau ke ufuakava au tokoko go me pa fare area ya mo fua ke urea ai ko kwanga ufatonde ba ku nega ke mau foto e mato e pare me fare area na mau foto me tu a fare area I he whakapouri te palot whakapuri. So, natula, ai ko poini e o kumahu inga ke kamata peo e foi process o no fatu. Ai pare mia sea, tokon sea, I loto, me fare area, ke kamata ke fuakawa. E ko ngai na umahu inga ia fo, e wanga o civi yaki. Ai ngai mea o mai moia ki he koni sutone pe moe toi tutu ai go si o go o se tau ta no en fonua tu I o se asi vai le ko mina ko e whakakau ha me o tau ua le lai o tuahe o mai go ke tau whao whatongia tau da tolu ia e whakapouri o palot whakapuri.
Kai ke talanga he fua te pire he mama. Pe o mai e fua kawa. Ke ne hanga tuku e whanga hosi tua. He kai ke whawhata hosi loto whare loto. Ka koe nia. O ke whakapouri o whai e whakatau hosi. Ke toki whakahu pai ki loto whare loto. Ai ke koe hanga ia haku whakatau kau. Ke si o koe ke. E foi process ko ya ko tui toni fale dei ke foka ko ma winga porque na hanga o foto ha ke I fale area e kulama be ka kai fono ke na wakai tu ki ai ko nga ku mo ha ope o te ke fa no foka wa I ki mo tolu ko ka fa fonga fale area he te mi ko ni ka ku mo ngof ata ye ke mo fra hoko no fili ko pare mia pero di mahalo ku to don ke mo nga o ki ai ka pa o ku to don ke fa ki reform he ta fa ko ya ke hoko atu ko ko nga fa ta ku o ku fa ya e fe tala no a ko he ahoni ko fe hu ko mahino ka o ya e fa matala ku ke fai e lakange ke ta ofi ai fa hinga ha pure anga ku fa o aki I fa po ori la mari evil ko ke mention o ke refer ki ai I hano tukuange ke lere ko hinga behe ko pure anga e kakai pure anga ki he kakai na e fili ma he kakai o koe fo ke ai tokolahi kuna mahi o te kuna wongo I mafasia ko hinga ko me ani na e fai e feinga ke he taulahi a klisi na ne taki ai fahinga whakau kau ko ni pa o fai liliu ke whao e pure anga ko ke whiri mai kakai pa ke tau lava alo nista pare mia ai niko tau whanonga mai ai ko foi hange ka ki nau tolu ia ai te whakafoki ko ki he no pere ke ne tataki o ku look like an insult ka nau tolu ke kau mui ko na nau mamahi ko ai e whainga movement ko ia wa obeku ko se fo wa kai fo ko ta mai to la ko o ko mo heke me he ki ka ko mai no be ya situation ka ko anga ia fa ka o ku ife ene tu ure ba ko ia o ku te tau ko fe me e fon ko ha hala fononga te tau hoko atu ki he tai nim me nga fa ka ko ia ai te tau tu kwang pe ka tau lele lo a pe ngo ta fa aki ko lo pe o ku nau tau mo na mare malanga fa no na be he tau tui ko toa peke pure lelei. Pea mo fai totono. Pea nani malanga ngahi mea lahi na mahu inga bito ngahi I poini koea. Malanga eke ngahi lava ngā ue, lava mea mahina tahataha na mo fai. Ka koku inga ko hala whanonga koe ni I he tuu ko ia mei he mo meni ma liliu mai koe na fai koe whakahoko ke pure anga kakai. Oku I wherewa hala whanonga mi heni ki hoko atu. o pe solo kau ia he me koe ki hala e koe tae mausia koe mea na nau liliu ke toko tāwhitu e kau whafofonga kakai I loto whare area o kei toko tāwhitu pe kau whafofonga kakai I loto whare area pe koe mea koni stutone pe mai koni stutone pe a whiri rewa haa nau pare mia me he toko ua ono ko whi mea uto sai, ka te taki tū ai. Ka pau koe tau whi mau aspirations. Ke whiri me toko tāwhi. Whi mau ke tau ririu ko ni sūtone. Koe koe. Ke pehe mai he ko ni sūtone, pe a whiri ai pare mea me he toko whitu, taha whitu. E whiri e ka. Koe whi ririu ra, me he ke ko ni sūtone. He o kui ai pe totono. E ke au ko si o koe ki he foi situation ko ni wange pe ko a mai alalo. Te ko pe solo ka pau na tuko engineer. O pe na mei movete. Ka ko engineer ta tau pe ni he pure anga ko toa pe o pupalo pare. Ko ha me wa ye ke tau hanga tau toria. O whakahauwhi engineer. O tala o ngaue a ki rewa e hoi whakakau koe na ke tau whihi ai.
ki o wake no pe solo na go sai pe mai no e kura fu o go rea lahi ke ko wake o go kape ke ho wake he fai hala o ka ki o pe he mai no ka te o tau historia mai no ka te o tau faunga na fa lave solo ko físico ko ke puke melino físico ne military anda ko puke melino fonuani ko tau social structure ko inia wanga ite is cost e o me akoeni ai ko sio ko whakakau ko tau pe kau te mokala ka to na loto mama e ke winga e una whakakau ke tau puna ea ai ke whakanatula ia nao mai ke tau kaka step ko e mea ka atoa pe ke o mai o talanga e funga te pire e mama ki hauia masi o he ikai ko no fa we hange ko na ai ko fa fi te vol o ko ne ala pe ke no pere te no fata no to passport o to ko ta fito ka va vonga ka kai fare area ke tali me ko ya fare area o to ko la yang e ka kai pa hare me no fa ka kau solo ka pau ko ke ngo agris mo ka kai ko na polau no ai le agris na ne wa hanga ia tuto malanga e kakai ke nau tui ke me na ia e ne whakakau pe a whiri a he kakai ki whare area pe a alurewa o exercise e ne whakakau ka pau o ke tu a whare area o kai ke whie more o taimi ke hau alu malanga i ho whakakau ki he kakai ka ke kaila mai ke riliu e konistu tone me tu a whare area o kulau ia e au ko anga tu tere talisone o mai solo ki ako ia te kau me ko na tu ko ai ni motu ko ako mauloto kai o mai o whakakau to mahakasa ke me ke ja ke whakapuri ko ke o mai ko e ko me na ulave ke ai to na ulave pe ta programa ko te lave pe ke he malanga ko fare area hange na fai fia te volo hange ni o mai pe ai pare mia e mo de kabineti o fatau ke passport e to me ai o mai me ko fare area ka pau te na fatau e passport ko mau la ui e fotwan ka ko fala tolo ne o moi pe mau toko ta fito ke ta ofi pure kobe si ko ki me na ko fatonga ke wilave mana tu e fatala no at man meri ia ko e ngai pati ko tu ha ke pati ko tra mai te mau hanga mau tolo vai e 4 miliona on fulu miliona ke ai ke no ke masiva tu ha ke pati ko tra mai te mau ai mau to 9 miliona tu hake pati ko ta mai mau au kai mau tole au fito tu hake pati ko ta mai mau au kai mau tole ta fa se poi e pure le ai me ule assim solo fa non go ane afi tu hake pare mia ko malanga pure le tu hake pare mia no milete pare mia ko pure le pa fai toton que chama si solo que la mari con kamata que ta ngau e ki pe mama e lo tumbo yako ai ve ma que ka pa guava pe e fare ko e ta pe ko o pe to u fare kai mo fare malo ko jahat me e que ne toi tapu e kai i fare malolo ko poi ni che te ilope ko fare malolo e fare kai ma te tope gida de me kai al mo ko ngai ko ya halao de tauf o mina ko tano ke fa tau hosi tau ilope ko nau ia ai pala ku i vol sio kita ai ke yo pe o mo me kai ki ai
Eke oki whare kai. Ai ako una soka mata ke mama. Ako si kau ka whawhitia he ahoni ko si mari e ko slavao. Transform e fu whare ke nau tala noa he purelere. Puata sa. Koi. Koi konga ia ku mahu inga pita te whanongo. I hono malanga i koe mahu inga purelere te tana ki atu pare mia ahoni whiri ai ne pehe purelere te whaitoton ai ne te tana ki te whakau koe au ne o mai ka whai ka vei kou la ko purele konga ia purelere te me hafua u mea koe ne tō whoki koe ni i ho tala noa koe ia o ku osi iai o e pēsi ko tuku mai koe kakai ko na osi hanga tuku mai hanko gotu ilo i behe kakai ko tā pēa mele manaki ku ase ne pēsi koe uki ai ke whai tohi tangi ke tau whi whakatau pasporti. Pa ko maare ia koe ni kunu koe ni kuna komeni hake ko maare ia e si o koe pē. Tau laka uki ke tau tohi tangi ke tau whi mea na tikai tāria. O tikai ke tāria pa koe ka mea behe ia. Stolo. Koe ku anga i ku whakakau. Koe whainga fo i tō motua. Old school mindset. Ai nau whainga ke nau right on ignorance e kakai. Whakailifia i nau tolo. Fo i enkolo ta tau pene na whae koe ensinia. Ke ai ke tu pe hapea ita na whihi kakai. Ai ko lau wa taingai hawai e solo kau tala noa tui mea. He nai tok ospeta polokalama pule lulu. Ai koe nau hanga wha malaala. Filipi e ku pou. Kau malanga i rewan. Ai palparema koe engineer. Fetutuk. Tohi rewa ke pilis kalau ni ke ilo lere ke toka mea na toka ke hokulo tomo pulau mahari. Ka koe ahon o lahiange ai mea ko ilo palo pare mai ai pure anga lolo tonga au hike pouco. O ospeta foi programa ko foi fo asia ke ai pepa kapilet nai fahu mai ke kabineti mahalo sune besi ulai ko nau fahu mai ke consita nge pe ai fe ai citizen by investment ai fai moa ko de investment ta million na kuang de passport au ai fisi fai naul ko ui ba ne hawana ko ya mau ke tokanga fa ma popo ai ko kau pasien ke tokitala no ia uri ang hoko ka ko ni sol kai ke kali pe he kabineti pe ngatai he ko tu ko lao mo ko distruto ne o pau ke o mai ki fare area pe tai meu fra hai kau fa fo nga kakai o na to la hi fare area o ke sio ke he ko no mo ni ke au na lau mari ke ai ko me ko na fai ngofo ko ne ha ko foi news ko ya ko foi me pe na ora ke fo ko ke o engineer he ko me ta tau pe na fai engineer ko me te pire o ai ko ke fai lifia i kakai o fa o a kris bo ene pure anga ai la fa puri ke to o ke ma fai nai puputu mo ai fonwa kai ge ha ta ya ke ne hanga fa ma ala o hangi ko me ko hanga fai hangi na fa rea ko la o fa puri tene to o ma fai tui ko no fo ko no process ko foi fa ko solo ne pedi fa ko malama fe ke fa puri lo tonga ko la o pa ke tali fa area hiki ni mai to kai ke fa puri pe ospete fa mone tui kai to ko lao kai ke fa puri pe e ko fa ko le va mana na uinga
e hawa English mo ne kap ne tio ai ko nga koni stuto ne agoi ai we ma fai tui ka to pipi ke to ko nga koni stuto fo oia ke ra fale le ke fo noa o ke pe malava me ko di is that possible ai o pai to ke mono o mai ko ne foi be ko di o ko de ko hu pe ko na fa no te ne fa ta passport sì poi farai di fiabe e per quella non sta mai per fa no e o kai ko me ai che pe con me ai te ne fai e con fare area o poi nen che ti fiusia ai no pe roll back e liu na fai wa no fu o liu na fai wa no fu ke toko taha fitu e kakai. Kai o areva ko nau mama. Pea tuko e whakatau ho si mo engineer. Whatongai mea koe ni. So ke ki ka hu fo o. Si, nei kai ki wa manaka. O na hu mai pena tolo ka mata reo whatau ho si pe e tua whare pe. Ko whi ata mai le e ako. Ke tō maa pret mea kai o hu ki whare kai. Neongo o kai ke ne taofi he halau ke taofi o hu ki whare maa lolo. Ai fu wan pe, ai fu ka wako. Ai ako kuinga masi o pepe ka tau ai pe ia. Tau mau ipe tato ko ni sutone ka tau. Albe tato e ko ngā koe whiri ai kakai. Ala chia. Ko konga whakia ku whaangalo e ki tau tole kakai e biven. Oku ai me aku tau malu ai he whare area, he tau toko taha fitu. Oku toko ua ono pe whare area. Toko hiva kau no pere, ko tau tolu taha fitu. Ka halao tau tangi ai mi whare area, hano tari kau tau whihi ai. Tau ke tau tangi ke toko taha fitu, kuna toko lahi. He ka pala te he toko taha fitu, ke nau hikinima ke ua tari ngahi lao pe he, o nau si o tangi ai kakai mo nau talamai, ke lao ka nai kovi ke kakai. Eta ton ke nau hiki nim hata mani e malohi hatai me toko hiwaya. He kuta hafitu. Ka kukoi ko ilopo koe hae, uhi ngak wha ngalo fokia, ka tuko aki i peia koe pureanga koe nani hanga e tari lao koe koe pureanga koe, ka hili koe o kuai tau toko te hafitu i loto. Ka koe palapare maa pe fokia ni palapare maa koe ni ulau koe he no pere. Hange koe ni ku ka moe ni koe kuku ki hanga race hake. Ko ni tu he tai ni miku whea ilo fokia ka kai tō lahi. Hange koe konga na hanga e ai sa ke o mai hene malanga ko mau osi ave nga he keisi ki komison tau e whai hala pe aku totonu ke mau ke hoko atono mui he kari riu he ka kelo pe i whe e tuunga ya o kia mea koia ko ne tu he dai ni mi kuri riu ko ni ihi koe na ave koe hona nga hingoa i he ki he ACC oku nau i he oku nau kau na to he kau popo katoa koe i he pureanga koni o whawhanua. Ka kuanga ka ulau, ka malanga whawhanua na ne peheia. Whai mo whakangalo e kua hiri ka tau unu ato ngai whataha mo tau unu ki mo. Ka koni tuu koe o kui whee rewa u mea koe ia hawhai ngali riu ai. Pe kuanga ka lau koe ngai mea koe alu ki he SCC, ngā wena tolu ki ai, whee taimu nau whakahau koe, whee anga hau mou wā, i he taimu koe mou hua tuai, ki ai mo ngau e whakataha mo ni ihi koe ni nā mohanga awe nā toke ACC. Koe u peisi a koe a kos awe ke ni mai lao. Koe u e prosesi a koe a. He kai ke te lawa tahaya alo to kanseri me koe a. Pe koa a ulo. Ko ho pehe whonua e ke whakangalo ki ate ko iri ka tau langa ki mua. Koe ke u mahino i e au ia koe ha ene uhinga. E ka ki au koe u process whakalao ia wange pe lao ke ne e ki kos. Koe
Koe mea whakene u tau tala noa ai. O si katoa u mea koe ni u kei whiri mai pehe kakai. Koe uhingain koe e whatala noa ki he kakai. Koe waa whiwhie pe o ku mou. Whiri mai, o ia pe te tau whi umu ato. E kai ke tuko e whiri e kakai, kai o ku maa whiwhie kipe. Pea kakau e moho o tai e tau umu, koe mea pe ia e kai he kakai. Ai mahu inga koe ke whakapoto e whiri. Pea koe mea ko mei kai mea i solo. Ke tala noa i he ngahi, mo ni i mea, ngahi mga whā, o e mahu inga, ke tau whakakau aki. Ai mea o lelei. Koe ai koe ke tau ngau e aki, sai bea. So ka pati ke whakaukau e mea koe ni. Nai te ke whakaukau ki ai toko lahia o e whare area. Foi tau koe ne taha ni ma, ke whai e whiri whakapuripuri, te kei whakafuakawa. Koe. Ko poini, ke tauhanga fatu ki ha ataka yo ma oni ange, o tau peheu toi lelei ange. Ke ua e o mai mo e ho si o hu mai moe ke flot whare lo tō whai fe whakatau aki. Ai ko kuhinga, te tau progress step by step ke mama. E ko pau pe ke tau alfa ta mo mama i kakai. Ko si au ia mahino au pito peia. Kai ke nau fu whakakau e kau mea go nau outplay e mea koe ni. Ai nau whakakau pe nau tauria koe. Ko loa ke whakapiti. Ko loa ke whakapiti ki hapati. Ani ko tau whai e engineer. Nane tau whai pe. Koe ono moni e solo ko a society o kai ke ako. O kai ke whakakau. Ke tau hoko pe mea tatau. Ai ke Koe tō koni, bibeni koni ai, koe split e kau no blena o lak whai be he whiri koni wafe wataha. Ka koe ongo whakafofonga koe ongo whakafofonga be me, ko sawale ni pe moeke, pa nau split ai. Koe whiri koni koe kandidati ai e taha o nau kau no pele. To split be ai mea koni, ale toko tolu ki ai, nofo toko ono i he. Koe ka hufo o split mo nau tolu. Ale toko tolu ki he toko whaki he. Mo tolu kata hongo fulu ko na mo i loto pe na mo to e foki mai pe mi he na mo Australia area. To split pe mo whiri ko ia. Me koe ki ha wa fu me tau lava read me ai pe koe anga pe ia o tuunga koe mo situation tau wa o gai ane afi. Pe tau hoko atu ai ko pau pe ki ai pe heka ki lava ai ke tau foi whakata ane katoa pe o mau pe i ngahi turiki ko koe hanga hano wahe holo ki mo tolu. Okay. Ai mahino te gai neongo te au ni manoa ai lotu mo ako. So ko tau fo o tau ang yawe ai lotu. So ke ni lama ia o ai MPs ke na mawe. Fainga lau mari e mateki mea. We sio kita mo tatai ene mea. E foi tonga ko winga fa espiriti ko winga ko Kako mi whainga maari, ai mawhai. Ai o kiau, kai ke kona moni mau talanoa ne me ampastoa siaina. Koe kuhanga o highlight ake ko e Filipare mea fika fitu e foi taitani ma kon bosi. Eu me awa respeta o eua, me mai. Que foi pare mea. Ai tano ko ke mau ko hoko e unstable pe he pure anga ka ko ui fo ko fengongo ki he mafai ko na interest si ke ma o mafai o tonga ko ia pero ku fa matala ko ia o pe mai a pastoa o ange pego ngai fono e Pasifiki ko Vanuatu o Solomoni me tau tahape mai na valu diriu ta mai na valu diriu ko pe ko ia ko ngai ko very shameful whaka mau bit
ke tau ke mesa ai tau tunga mama ke le volo Vanuatu mo Solomone hili ange ko ia ko osteo ne manoa ai tau ko ni stutone e ko ngai ma so kai ke tau whakalaka tau tōri a ke alu kau statement ni o alu ke more nau mo ui ko le ia takai ikai more nau mo ui ko ngake mau mai fu hosi so ke mea whai e nau o ngoi au pito e whakau wani ke koe hange o ulau papau nei mohe pe ia alu ki he ngawe alu ki he lotu hau ki he ngawe ko te alu ia o engineer mo whakatau hosi kore me ko ni he ko ulau ne ke johanga mai no pe nei anga fefe e nau whakau ka mahal na nau whakawhalala ko ia mahal na nau whakawhalala e whakaikai i mai he tui ke aha nomination ai hau eitu mana tu kau fugau nau no whinga i nau tolu ke ua te o maha whinga i ke tahape foi nomination e koe whakako mai whawhanua ka pahi ke au ene kau whawhawhongana toko hiva ai koe majority e kakai he ke toi nomination ai koe nauhanga pe ko turi maua pa mau lewa ave ma pou ke whawhanua pea mafuri le vai matai fika e koe fika mo ni na ke tamai tahao no hongo furu he taim koe nau foki mai koe foi pea tau koe tahao no he whahai taha whahai a whawhanua ka he hongo furu he whahai taha koe foi calling bluff pia but educated bluff foi palafu ko ia ko wilo ko will work e nau whakakau mana tu ko artificial intelligence ke konga ia na fai e whakangongo ki ai ko hawhi na ngalo e tui lahi whoko no whaamalanga i holo moni pe ia na e whi waha taimi na e os ilo katoa pe kakai whanua na e whikau ke nau whakawhis whikau ke nau alu katoa voti e ka ho i kia voti ka ike ko i ngā he na e to'o whalala tui me puri anga ko ia pe kone os koe puri anga ko ia ko ngak mausi ko ke historia te ke kia ha whilipare mia tale tauri liu o ku ikai ke tari me he ne awhia ko me ko tau lere mai ko ni ko pare mia ko to pena e whili e whare ave na moko i petu i kia whainga hi whatongia ko ia whakakoni stutone. Nai toki o mai ki mu ia he pore anga ko ia. O tala mai to e whalala. Kai na e tari pe e pare mia ko au eni ki he pare mia ko ni kuwhiri ko ni e piven he. E kau ki ri kere li whai e tai pe foi pēta. He koe tuia ko ni stutone pe he. Kuo pau ke whakanofo e he tui me he kau whakafofonga kuo whiri ha pare mia aia kua whakotu atu e he wharearea. Soko no foi wharearea. Koe haef ai whakafofonga kua whakotu atu he wharearea. Kua pau ke whakanofo e tui. Leia te lava e tui ia o te tonge pare mia. Ka kua pau. Ka kua ai peke u te kereri whae te konga koe whiri koe kau minista. E ulahe mau halai. O kai ke koe foi e whakamama whai koe kua pau, ai koe Sarah, koe mas apui. Whakafofonga, me he toko wano a wharearea, o tu atu e wharearea. O inga whakai na wanga o haka i koe, o kei ke mau hoko matoko e wharearea. O mau kei tuunga pirikipe, o ngai foi pirikipe mau tolu. E whakafofonga Filipe. Kai oa rewa ke whakafua kawai. Pe toki mooni rewa e kupuni manoa ei. Koe whakotu atu e he wharearea. Aia koe mea mana mautolu koe na e whai ane awhi. Koe whakotu atu
me he kau me pa whiri. Whawhonga whiri. Whawhonga whiri. E whakawhawa, koe whare a rea, koe ngā koe, poi rea koe a wahano o hinga, kai ke. Na whapa ai o ngake to whatontono a mui. E kumahino ka te ako whaianga maheni, whakahikai ke maula matoli riwa nea. Ka koe hinga e koe aku, e continuous improvement ni. E koe he nā le piki e toka ngā he taimina ne pehe ai, o kui kai ke whafuaka. Ka koe whanau mai ke kutine mataha ua, kono whakanofo koe kau minister. Kua pau ke kaua tu ki he kabineti ai paremia ano mai kua pau ke kaua ki he kabineti ai paremia mo kau minister ke he koia kua fokotu e he paremia pe whakanofo e he tui ai ko poini en fokotu he paremia whakanofo he tui la ko pau rewa ke na kau nau. Kau e foi minister ko ia. Ki he kabineti. He hoko foi me e ua ko ia. E koe meni ko uhinga ko ki ai. Koe tea aonga ke whakatau hosi koe. Ke ngā hangi he koe mau. Mantu koe mau hala i ki mua. Koe mau hala koe ki mua. Koe ke te haloto i tui. Koe hape minister whakotu atu. E he paremia. Kua pau ke neanga e wano. Ka hui kai koe whakarea ia, that is not a wetting of the provisions. O koe whanau mai ke mea ka. Koe whai tūtūnia ke mas, ke kau ke kabineti. Ai minister, pe koe kau minister, kua whakotu he paremia, pea apoi. Tau pe whakotu pea kari. E nea pio. Ai nai hoko ia he foi kabinet whakamui. Nei ke wa mana ia o te whakaukaua o wa mauinga te alfa tau hosi. Ke pimeni ke unga ko ta taimi, ta ki whao se ki mua e konga koe ni. Ko ne tū koe ni taini mi a whawhanua mo ki mo tolu ku mo o si popo ki ai. Ko o si whiri ha kabineti, pe ko whea taimi e mahino e whiri ai ha kabineti, pe ko e ko haha whainga taimi whafofua ki ai, e malawa e paremia ke ne ui ha kabineti whaka ofisiale. Te kei koe meta tau penye nau, o whare e au paremia koe ku osi, e osi koe mau whiri koe paremia, ke wakme atu e ke neafio. He ukai ke tui ke totonu ke tau whewhusiaki. Ke na discuss. Kene tok whakatuku atu. Koe mea koe ke pehe o siaha lai napu kai ke umau au ke. Nei kai ke makatuunga e mau whiri matori ia whakawhanua. Koe whakatau kosi te whakatuunga kosi o mai. O tui koe foi toko whaa he ke mea sāsova. Nā nau alu pe nau tolu ki ke mi koe whakawhanua. Koe loka i nau tolu i tua he ke mi koe aeke. Ko au mo ewa tata. Nai turi mauai. Ayo, koe alu pe mauai. Koe nai turi mauai. Pea koe o mai koe whahinga nai mui mai. E kono moni sora he koe kulau koe. Taimi pe koe nai mahino koe te au pauange pou. Pea koe whai koe kuangai ni whatanoa koe ka whawhanua. Alu koe o enlightening ne afio ki tūnga koe whanua. Kau enlighten ai kakai e tūnga koe whanua. Peta kamata whoke pule lulu. Pule lulu. Ka koe ki mua he pule lulu.
na e really pahai ne pesete hiwa I kakai. Iaike. Pule lulu, tua pule lulu, falaite. O se tapolo kalama mana e te kau ki foi hoa ta. I'm just crying my heart out. O tuga o jacket ka whawhanua. E whakakau. O was whakatoka lere ia e runway. Kari he kakai ia. Fui mama gonyo. Amanaki ke heka ke e whonu. O ta was o kokusio, I've done my job well. Was mawe for the runway. Fe ta whaki goe. Ta mai whawhanua. Ai o pe mai whawhanua. O pe te talamata. I le ahi. Au te leo mai ha te kau. Ki owa te u. Ai was mahino rewa kau. O si toka maari e ume ai. O le hoko koe o pehe. I he full-time I nai kai ke tau amanaki ai. E taimi le vai ko pehe le vai sol. I sti bisi polo he. Tānai polo I peke pehe. Tau longo a fok tau tō ria. Kono whakatau fok I koe he whakatau a so se wha. A so se wha. Ki ispite. Tānai polo I pehe. Ki ko pehe. Piveni ko tui mahalo ku mahino apito ai whatala noa ko ni kuta whahe aho ni. Ka pau ko hame o ke loto ke whama apopo aki. Ada toki hoko atu, hawhainga maari e te hoko atu. Ko tui ku wawe ko tu ngai tu ko ni ko tau tari peki he ui ko e kabineti. Pea ko ni tapu ni ngai polo kalama ko tau ni. Lere to e Christmas wa stau. Pea tau tok foki me rewa tau ngai polo kalama I he tau hau. Ka koe e tau ki taitai. Nai pehe e sea rea te mau soft opening e atahani masanuali. Koe. Pea whakafuakawa I mau tolu. E moni te koe uke tae wa atahani ma atahitu e. Atahani. Ai koe atahani ma mahal koe tua pere lulu. Sanuali. E whawa e tō wharearea oi. Koe wafe wani. Pea koe moni te koe wike taha. E whakafuakawa I e kau me pa. Koe. Mahalo ko e fiafi. E lava te pare mia whiri ke ne awhio. Mahalo na whakanofo. Ki a whalaite. E tō mahino e ne kami. Mahalo ko anga i whafufua. Ko tui whafua whapita, ko ngā ko tui te tate, tō ngā beha taimi he wike ka hau, e toki mahino e umea te tate whoki mai ai o Polokalam. Ko ngai ka lau ko ne lava pe hono o mai tau ngai kabineti, pe tau ki I breaki ai, ko tau tau whoki mai rewa he whakawa ko nā moto atahani masanuari, ki he whawa koe wharearea tau toki lere atu ai. Ka koe mako ne tu ui a piwen sai pe ko ngā koe, ko weekend ko ngai mahalo ko taimia ko ia e uia kabineti ko wosi tongana. He taimi ko ia he Christmasi. Tau toki si o pe ha utai nei tongana. Okay. Ia. Peisa. Malo atu. Ko ia. O whatu piwen wha malo atu he lava ko ia programa aho ni. Ko wha malo atu e kainga I he lava ko ia mō kau mai he tau programa ko ia aho ni. Pea mo Paula piwen piukala whafonga ko ia o tonga tapu fitu. Eki Minister Malolo, Paula Piwen Piukala, ko ngā whoki, ko ose whaiwhatongia ko ia pore angana nau iai, pea ko ni tuu ko e kamata ane awhi o lere atu ai koe ni, o ku te rewa tau tolu ke hu mai ai pore anga fo. O mahalpa ka pau kuna ukei, te kea peka ko tui mahala ko ni whakanofo pe ai pare mia whiri, pea ko taimi rewa e tene hoko atu ai, pea mo ene kabineti kai Malolo ai pureanga ko ni ko si ka fa malo te ka ting motor
Ia mo kau mai i he tau polokalama ko i ahoni, whamalo atu ai pe ke tau kau sponsor, South Pacific Loans, o kai ki ngalo ai kau taha koe ni, i he ngai whia mau no ko toa pe mo, ngai whia mau panga whawawave, i Okalani New Zealand, tu i he Keventis Drive i loto manu kau taha Stalik Tubo, pe moe, ki nau tolu ko i una whalere, ai South Pacific Loans, ko kau taha no lere i taha eni, ko tau kainga Pasifiki pe mo kainga tonga, noa walu ngeau, walu, hiva walu, walu. Fika na whamo ui ulau e Staliki, noa walu ngeau, walu, hiva walu. Ko e tau wharikosi ulu ko e Francis Tickets i loto nuku alofa, o ku keitu umo la whamalo atu ka tiki modolu, mo ki a whea ko e tau wharikosi ulu i hono ngahi nau ko toa pia ko teu, ke mauai seifi, ai ngahi mea ko toa pia ko ngau e aki maa pe whafofa. Francis Tickets i loto nuku alofa. Pe foki e tau ka wala ko si tuuta te tauta, ko tui malu mai tukuanga tu e uta, whamui ko ia ki he ngahi aho Christmas i maha lotu, ki he tau whare wala, Page Fashion Store, hanga ko i he tau moe pe au i loto nuku alofa i pe o kui ai. Pea pe he foki koe ki ngalo i kau tahamaka ko ia Akape, Royal Headstone a tisi i loto Brisbane, noa whaua noa hiva, fitu whanima whātaha. Koe ngata e tau polokalama koe ke ahoni, whatawange pia na e ongo lere e tuka tiki mo tolu e tau polokalama ka mo mea